Ngipidang sabai pi baro syakani ka channel kejungi bat hagani ka video ngin pe yikini ki post ki barang shalai thamai. Sungbai ya rabru yakani ka channel da ka ba pi subscribe bat ka ba pi share ki video siki wepan khana mengin dubi mensiam mengin nang yepin mi shushu kum kini ki judge video. Sa follow ru ya ke Instagram kejungi lada komno pi kom ya like ki video sapo ke YouTube dan ni pim ju yo yaki notifications. Yakini ki post la apply da State Bank of India leni ka SBI mentau banai arajar apulai ka keteng jong ni ka post kedai apprentice kelas date leni ka tarik ba khado ba philapan somni ki applications kedai ho arpoi tarik banai September arajar apulai kani ka post kalai hadu hundre hojar shispa hundre photeli keleng dari India tangba ha Meghalaya kalai lai photeli Kawai ha East Garo Hills, Santli ha East Gentle Hills, Kawai ha Eastern West Khasi Hills, Hendrewtali ha East Khasi Hills, Artali ha North Garo Hills, Santli ha Ribhoi, Artali ha South Garo Hills, Kawai ha Southwest Garo Hills, Kawai ha Southwest Khasi Hills, Southtali ha West Garo Hills, Artali ha West Gentle Hills, but Kawai ha West Khasi Hills. Ke each namit lene ke kerta ka beredo kedai arpu senam bat ke behedo kedai arpu prasnam. Kendan ka relaxation ha ka upper age limit nak benta ki schedule caste, schedule tribe, OBC, bat PWBD candidates. Kani ka post apprentice trainee kenyan hado shisnam ka salary lene ke tulap kedai khatsanajar hak shi banai. Ki candidates ki balong eligible bak buku ban apply kani ka post pihak ban register ilade nakini ki website ki bangla ai hane. Ka link ru ngla ai po description jong kani ka video.